أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude allah subhanahu wa ta'ala duwano ɓurnaɗo tagi fangon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen haray en fotti hande kadi inchallahu ka alluwal meɗen sumaye ɗo inchallahu ko wowi kon fof à partir de 19h30 heure de Paris. Haray inchallahu ko adi kon en toriki Allah ko juula kon e ko hoora kon e ko zakka kon e ko muuda kon fof e ko naafa kon yo Allah tawhara o jaɓani en toriki Allah yo Allah newnan en kadi haray ko lutti kon. Haray kono waɗirnoɗen noon programme on hande inchallah en yewtay ɗo golleji 10 tawata ɗi nafa e jom muɗum ka gabru ɗi nafa jom muɗum ka ñalande darngal. Hara ɗi golleji ɗo kadi waway wonde sabu ko tefanoyi jom majji darngal yawmal qiyama ɗi tefanamo haaɗi naɓamo aljanna. En tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en ɓemɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tefanoyta yawmal qiyama. Hara hiɗen ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo inchallahu ko adi ɗum ɗo hiɗen weltano jarna musidɓe meɗen ɓen fof wonɓe wallitade ɓen hara inchallahu fi julirde meɗen nden haray gasari hino lutti inchallahu masjid ibadur rahman e nder laken yo Allah yoɓon fof ko ɓuri moƴƴude e jotti haray gollal aranal ngal ko tawata si a waɗigal ngal nafete ka aduna ɗo ngal nafama kadi ka gaburma ngal nafoyama kadi ñanda darngal ko wi'ugol la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari siwona Allah. Haray ngol kongol la ilaha illallahu ɗo ko ngol ɗo natirte ka l'islam. Haray ngol kongol la ilaha illallahu ɗo ko ngol woni saabiwal aljanna ngol. Haray ngol kongol la ilaha illallahu ɗo ko ngol ɗon e laara sallallahu alaihi wasallam maki kala sakkitiɗo kongol makko e hoore adna hara ko la ilaha illallahu o naata e aljanna. Ɓe maki kadi kala wuuluɗo ngol kongol ɗo hara hino laaɓi pos ka ɓernde makko yo andu o naatoye aljanna yo Allah okku en aljanna. Haray duumoɗen e wiwgol la ilaha illallah nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo heyɗintine imanu mon o sabu hebbingol wiwgol la ilaha illallah ala reweteɗo siwona subhanahu wa ta'ala. Gollal ɗiɗaɓal ngal nafaygal jiyaɗon ko qira'atul qur'anul karim jangugol hebbingol jangugol qur'anare teddude nden ɗum ɗo kadi nafay jiyaɗo on ka adna ɗo nafoyamo kadi ka gabru makko nafoyamo kadi yawmal qiyama. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo haray piije ɗiɗi ko tefano yayɗi jom muɗum yawmal qiyama no tawa e muɗum horugol ngol korka tefano yay jiyaɗo on korka kan innay Allah o jiyaɗo maɗo acciti ñamugol e yargol e tuyoji muɗum fop o hoori Allah accumi tefanamo Allah yanana korka kanka tefanama ko qur'an on kadi inna Allah oɗo o accitino ɗoygol makko fop e sahawuji makko o darike nafirgol qur'ana janga deftere mane jemma e ñalorma Allah mi torike ma accumi tefanamo Allah yanana qur'ana on kadi nde tefanama si tawi ko a jangaynoɗo qur'ana. Tentini non kadi hebbinaynoɓe jangugol ɓen suratul baqarati suratul baqara e suratu ala imran e suratul mulk ko ɗum woni tabara ɗe simoje ɗo tati ko tefanoyeyɗe kadi jom muɗum yawmal qiyama. Haray hebbinen e jangugol baqara hebbinen jangugol ala imran hebbinen jangugol tabara. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki kala ka suratul baqarati janga e nder suudu haray sheytane e bomɓe taƴitirta ɗon e nder balɗe tati. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hewno kay kala nde ɓe walotono ɓe jangayno suratul mulk ko ɗum woni tabarakallazi biyadihil mulk ha ɓe maki sinano fi wata ɓe tampi mofte maɓɓe ɗen sinano fi nun hiɓe yelino afwan hiɓe yiɗuno hara kala julɗo hino hunji suratul mulk ko simore joginde ayeje 50 ko tefano yeyɗe jom mayre yawmal qiyama. Neɗɗo fo neɗɗo yo wutin hoore muɗum nde mo waalo o janga suratul mulku si tawi o waalo inchallah. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi hebbingol horugol ngol haray korka kadi tefanoye jom muɗum yawmal qiyama. Haray gollal nayaɓal ngal ko tefanoyta jiyaɗon inchallah ko addu'a'u ba'dal azan haray ko toragol Allah ɓawo noddinandu non
si tawi sallijo ngo fuɗɗike noddinde wowla sifa ko woni wowlde kon. so yahoy ha inni hayya ala sala inna la hawla wala quwwata illa billah. so innoyi hayya alal fala inna la hawla wala quwwata illa billah. si tawi o gayni noddingol ngol few inna allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. janga o du'a ɗo haray no wodi nokkelum ka nder aljanna wonɗo ka takko firdausil ala ka sengoley arshi rahman wi'etekum wasila. haray kun nokkelum ɗon ko fi jiyaɗo goto e jiyaɓe allah ɓen heɓoyta kun ɗon. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wohi ɓe tori allah yo allah taw hara ko kamɓe wonoyta e on nokku ɗon. ɓe maaki non kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wo kala toraniɗo ɓe allah yo allah okkoyɓe on wasila ɗon kamɓe kadi ɓe tefanoyaymo yawmal qiyama. ko ɗum haray si tawi fuɗɗama noddinede wowlu sifa ko wonɗo e noddinde on wolde kon. so inni allahu akbar inna allahu akbar. so inni ashhadu an la ilaha illa allah inna ashhadu an la ilaha illa allah. so inni ashhadu anna muhammadan rasulullah inna ashhadu anna muhammadan rasulullah. so hewti noon ka hayya ala sala ɗon inna la hawla wala quwwata illa billah. so innoy hayya alal fala inna la hawla wala quwwata illa billah. si tawi o gayni noon few hande kadi on say noon janga o du'a mo janguɗen ɗo joni fi yonelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe kadi ɓe tefano e yawmal qiyama. haray no tarawa kadi e sa'iji kadi ka du'a jaboto hakkunde noddinanu nun e darnanu ɗum. si sallijo gayni noddinde ado darnede ɗon kay sa toriki allah allah kadi ko jabinayɗo du'a ɗon kadi. haray ɗon kadi si tawi darnama ɗon o imamon habbirde ɗon kadi haray kaka du'a jaboto. neɗɗo haray no hani wakkitangol hakkil moƴƴa e ɗi sayiji ɗo o toro allah o holla allah hajuji makko ɗin e andeji makko ɗin. haray gollal jowaɓal ngal ko tawata kay nafoya jiyaɗo yawmal qiyama wo ko kasratu salati ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ngal gollal ɗo tun kadi allah subhanahu wa ta'ala o ewni o noddi malaika ɓen o noddi jinne o noddi yimɓe ɓen fop o inni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. wo kanko allah subhanahu wa ta'ala e malaikaɓe makko ɓen tawata hay goto andano ɓe foti hiɓe juulude e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko ono o inni ko onon yo gomɗinɓe onon kay mi torike on juule e dow muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. sa juuli e nelaɗo nde wotere allah juula e mane laabi sappo. sa juuli e maɓɓe ne laabi sappo allah juulay e mane laabi temedere. hebbinen e juulugo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray hino itta suno hino itta ɓittende hino itta ande hino itta sonja sabu hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama. kala juuluɗo e nelaɗo kadi ruttay salminago gon kadi haray e maɓɓe. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. haray gollal jeega ɓangal ko tawata kon kay nafoya jiyaɗo yawmal qiyama ko as-sabru ala mawtil abna. haray ko muññagol si tawi ɓiɓɓe ma ɓen kadi fatike. sa heɓi ɓiɗɗo feƴƴinɗo muññora li wajhillah. siko ɗiɗo muññoɗa siko tato muññoɗa foti noon ko jiwɓe foti ko worɓe. sa muññori sabi allah haray ko ɓe ɓiɓɓe ɗo woni ko tefanoyayma yawmal qiyama sa muññornoɓe li wajhillah. hara wona wullugol ha gonɗi lanna wullugol ha ronkita inna noon awa joni mi muññike a muññori sabu feere ala. haray si tawi goɗɗo addanima ewol o inni ɓiɗɗo ma feƴƴini yumma ma feƴƴini ma baba en ma feƴƴini ma ɓeygu ma feƴƴini ma moodi ma feƴƴini ma weldiɗɗo ma feƴƴini ko ya innu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi ma ata wa lahu ma akhaz wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. ko o du'a ɗo on tigi jangata ko ɗum woni o sintira. si tawi noon a waɗi ɗum ɗo hara ko ɓiɗɗo ma woni ko feƴƴini allah subhanahu wa ta'ala on himo immini malaikaɓe ko aynuma ko kanko non ɓuri andude fi maɗa. o landoto malaika ɓen o inna ene on yehi on waroyi ɓiɗɗo makko on tettoyi pindi ɓernde makko nden malaika ɓen inna hi ɓe inna ene ɓayi on waɗi ɗum ko honɗum jiyaɗo an on waɗi ko honɗum o wi'i ko honɗum o wowli ko honɗum o huwi.
on sayi malaika ɓen inna o muññike o yondinike o yarlike ko ɗum woni o inni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. hara non allah no humpiti ɗum ɓuri malaikaɓe ɓen. allah inna malaikaɓe ɓen wo ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, mi seedini on kono yo malaikaɓe haray mi yaafike oɗo. o inna kadi ibnu li abdi baytan fil janna wa sammuhu bi baytil hamd, haray kono yo malaikaɓe sabu komi warɗon o ɓiɗɗo o kon o muññi o yondini o andi ko allah luɓunomo, allah kadi jaɓiti haray malaikaɓe mahane o jiyaɗo anɗo suudu ka nder aljanna innon suudu non suudu yettare suudu yettore fi honnon o yetti subhanahu wa ta'ala o jaɓi kodduri e allah on. allah no wawno warde mo wara ɓiɗɗo makko on ma wara mo acca ɓiɗɗo on, so ƴettiti ɓiɗɗo on non haray ko kanko allah luɓunomo o jaɓiti kadi o aritani luɓangal luɓunomo ngal. haray inchallah ko ni hanɗe waɗirde haray na fesugol linta inna ko oɗo ronaynolan ɓiɗɗo am bajjo on yehi hari miɗo mari tamawu tañƴinare espoir molanaɗo e hoore oɗo, joni noon oɗo kadi yehi nanga wullugol linta haray lisɗamo jaɓa ɗum non. haray gonɗi yurmede ɗin on tigi no wawi ɗi wullugol, amma noon fesa linta on ɗum ɗon haray hino toŋa ka nder dina. haray en toriki allah subhanahu wa taala ɓe ɓiɓɓe mum feƴƴini ɓen fappu yo allahu o yaafoɓe waɗa ɓe tefanoyey ɓe nene e baba, waɗa ɓe needi annabi ibrahima e ismaila alayhim assalam ya rabbal alamin. haray neɗɗo fo neɗɗo si allah arsikima ɓiɗɗo debbo a ne'imo needi l'islam ha o janɗi a okkitirimo kadi e hoore lawol l'islam, wo oɗo siko ɗiɗo siko tato ɓeɗo wonanoyte heedo yawmal qiyamati hakkunde ma an e yite jahannama ngen haray nge hewtoytama. ɓaynelaɗo sallallah alih sallam maaki ɗum goɗɗo inni si tawi noon hara ko ɓe ɗiɗo nelaɗo maaki hay so tawi ko ɓe ɗiɗo, goɗɗo ini nelaɗo ene siko goto goy nelaɗo kadi maaki hay so tawi haray ko goto. ko ɗum mawɓe ɓen makata yo allah yaafoɓe wo ɓiɗɗo wuuri du nafi wona fere kan si maayi, wonande kala on anduɗo ɓiɗɗo nafay ka gurdan nafa kadi ka mayde. haray ɓiɗɗo nafete ka aduna ma o nafama ka qaburu ma o ɓantoya darajaji ma kadi yawmal qiyama si a wawi mo yondinade yondinora sabi allah. tentininon ɓe ɓiɓɓe rewɓe, tentininon ɓiɓɓe jiwɓe ɓen ɓe ko yurminteɓe fijirteɓe mawleteɓe manteteɓe teddinteɓe hara wona wikketeɓe. ɓiɗɗo debbo no wondi e nafa wonande kala anduɗo. sa heɓi ɓiɗɗo debbo tawi oɗo waɗanoyte heedo e yiite nge yawmal qiyama a yeloto hara ko ɓiɓɓe rewɓe tu wonno ko heɓunoɗa. ko ɗum si tawi karamokojo goto kanko o wi wo haray kanko israɓe makko jombanɗo ɓiɗɗo makko no ɓuranimo ɓiɗɗo makko gorko. ɓe landi karamokojo on ko fi honnum o inni haray oɗo waɗanilan komi wawata waɗande hoore am. ɓiɗɗo an jiw on ko neɓi ka galle an ɗo wo mi jombatamo, ɓiɗɗo an jiw on ko neɓi ka galle an ɗo koto makko jombatamo, ko neɓi ka galle an ɗo wo kadi miyam makko jombatamo. kala arɗo ƴetti oɗo naɓi dankano yilan hande kadi haray oɗo himo welalam ɓuri ɓiɗɗo an gorko on kadi. haray ɓe inni kadi hiɗa nela ɓiɗɗo ma gorko o salo kono a nelata israɓe ma gorko on ɗon o salo. en turiki allah subhanahu wa taala yo allah moƴƴin dewle ɗen okkora ɓiɓɓe meɗen jiwɓe ɓen dewle wonduɗe nafa e barki, okkora ɓiɓɓe worɓe ɓen kadi dewle wonduɗe nafa e barki ya rabbal alamin. haray si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeeɗi ɗaɓere nden kadi ko honɗum kadi wo ko kasratu salati wa sujudi, ko hebbingol juulugol e hebbingol sujjugol. neɗɗo so hebbiniri juulugol o hebbini sujjangol allah subhanahu wa ta'ala yo andu ɗum ɗo kadi tefanoyeymo yawmal qiyama. goɗɗo arno ini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi faala ya toranolan allah fiyen wondoy ka aljanna. on say nelaɗo maaki a inni ala kasratil sujud, aw haray min kadi walliram hebbingol sujjanagol allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maaki aqrabu ma yakunu alabdu min rabbih wa huwa sajid, ka jiyaɗo on ɓuri ɓadodirde e joomi makko ɗon kaka o sujji ɗon. bi mana noon sujjugol ngol ko juulugol ngol kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay si ɓe heɓino sonjaka wonki sonjaka ɓeygure sonjaka sohola ka lamateeri ko ɓeyneno arihna biha ya bilal, bilal fowtinimen ittanimen o sonja ɗo sabu noddinamen yaha juuloygol. si goɗɗo naati e julde haray ɗum ittanayi mo sonja on. sa heɓi welo welo salligo ha moƴƴa joola darɗe ɗiɗi weltanoɗa subhanahu wa ta'ala. sa heɓi sonja kadi salligo ha moƴƴa juula darɗe ɗiɗi toroɗa allah yo allah subhanahu wa ta'ala on ittane
andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ittanayma kanko kadi le o fodi kadi o ittay. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi toɓɓere jeetataɓere nden kadi ko tawata walloyay jiya ɗon kadi yawmal qiyama attawakkulu ala Allah, hoolorgol Allah. Andita pellet hay hunde wawama heɓugol si wona ko iwri ka Allah, hay hunde a wawa heɓugol si wona ka iwri ka Allah. Sa wakkilori ɗum ɗo, a hoolori ɗum ɗo, a yondinori ka subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala on pelletti o yonete. ko ɗum sinilaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi, so tawi ɗon hoolorno Allah hattirde e hoolorgol, la rasaqakum o arsikayno on kama yarzuqu tayir, wono arsikirta sundu tahdu himasa wataruhu bitana, dawayno bimbi hino weela neno arta kikiɗe hara loko ƴere mayru no heewi tew hindo haari tew ndu ñaami ha ndu haari ndu arta ndu ñammina kadi. wa ala llahi falyatawakkalil mutawakkilun wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun. haray koye dow Allah woni ko haani gomɗinɓe ɓen haani hoolorde, gomɗinɓe ɓen ko ton kadi ɓe haani wakkilorde. haray no wakkilagol ngol noon na yongitagol, no woodi ko wiyete tawakkulu e tawakulu, ko a ƴettu asbabuji ɗin ha gayna sababuji ɗin wakkiloɗa, après noon toroɗa Allah hoolora subhanahu wa ta'ala. si ɗum ɗon kadi feƴƴi no tawa e toɓɓere jeenaɓere e nden kadi ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala on hoynanoyta ka qabru, hoynanoɓa yawmal qiyama. honɗum man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniya, kala ittanɗo julɗo ande, kala ittanɗo julɗo sonja, kala ittanɗo julɗo mapare, kala surruɗo julɗo, oɗo kadi Allah surroyaymo yawmal qiyama, o ittanama andeji yawmal qiyama. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. kala ittanɗo julɗo ande, ittanɗo julɗo sonja, surruɗo julɗo ka adna ɗo, Allah ittanoyte ande e sonja e sattendeji yawmal qiyama. o ittanamaɗi ka adna ga, o ittanoyamaɗi kadi yawmal qiyama ɗi kadi, o surrama ka adna ɗo, o surroyama kadi yawmal qiyama. hiɗen weltani o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala, suuɗoɗa tageefo ngon fop, wirtoɗa e makko e waɗugol bakkato, o surrama. wirtoɗa e tageefo ngon fop, yilto toroɗamo kadi o yaafoma. ko ɗo wiyete Allah laysa ka mislihi shay, wallahi sifa Allah ala. musidɗo julɓe tedduɓe, kala wawɗo surrude julɗo yo surrumo. musidɓe julɓe tedduɓe, kala wawɗo ittande julɗo ande yo ittanmo. musidɓe julɓe tedduɓe, kala wawɗo ittande maapiɗo maapunde yo ittanmo. musidɓe julɓe tedduɓe, kala wawɗo hoynande julɗo yo hoynanmo. sa hoynani julɗo ko hoorema hoynanɗa, Allah hoynante. sa surri julɗo ko hoorema surruɗa, Allah surrete. sa ittani julɗo maapunde ko hoorema ittanɗa maapunde, Allah ittante maapunde. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki sa du'anike musidɗo ma julɗo, Allah ittay malaikajo o ara o inna amin amin, o ammina ha o gayna o inna walaka mislu zalik. no wodanma sifa konko toranɗa o julɗo musidɗo ma. ko ɗum si tawa no tawa eɓe du'aji mum jaaboto, du'aul akhli akhihi fi zahril ghaibi, ka julɗo du'anto musidɗo makko julɗo e ɓawo makko. Allah mi torikema ndikkinkari, malaikaɓe innay amin, an kadi yo Allah ndikkire. haray noon du'a malaikaɓe ɗum na ko ruttete. no wonno salafu salif ridwanullahi alayhim, moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen fop yo yurmede Allah woni e maɓɓe. kamɓe si ɓe falanoma haaju ka Allah subhanahu wa ta'ala, ko musidɓe maɓɓe ɓen ɓe torantono. ɓay hiɓe andi pellet malaikajo on o amminay, o inna an kadi no wodanma sifa muɗum, ɓe torano on ɗon fiyo malaikajo on kañum kadi toranoɓe, ɓe kamɓe kadi ɓe heɓa ko tawata ko ɓe falano kon. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah jaabin du'aji meɗin moƴƴi ɗin fop e hoore julɓe meɗen ɓe ya rabbal alamin. wa akhiran ko sakkiti kon e naforeji ɗin kadi e moƴƴereji ɗin kadi tawata ɗum ɗo wawai nafoyde jiyaɗo on yawmal qiyamati. e honɗum kadi ko man mata, ko kala on neɗɗo fatiɗo kasural musalluna alayhi, neɗɗo so laatige fure o maayi hande kadi o heɓi moko baaɓe ko capanta to ma capanɗe nayo dariɓe e hoore fure makko juuli mo du'animo. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki Allah yaafotomo kala bakkatuji ko wonno kon ton, hara yimɓe ɓen andano si wona shirku. musidɓe julɓe tedduɓe, jango ko yewteten darsu meɗen on ko yowodiroyta hare ko yowodiri e shirku inchallahu, maɗum ko tawata kon
e nder toɓɓe ko naɓata aljanna kon fof Allah no waɗani sonnaɓen toɓɓe 4 pet wosi ɓe waɗi ɗen ɗon kamɓe ɓe natoye aljanna kala mo ɓe faaliroya. haray ko ɗen ɗon yewtete jango bi isnillahi taala. haray nde toɓɓere sakkitorde ɗo si goɗɗo laatike fure o heɓi moko baɓe 3 50 dariɓe juulimo tori Allah yo Allah yaafo mo. hara ɓeɗo fof ɓe shirkanta Allah, haray Allah yaafotomo inchallah. ko ɗum si goɗɗo mantima inni hiɗa moƴƴi ko ya innu allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun. ko do aɗo jangata Allah mi torikema wata nangitiran ko ɓe woni wolde miɗo moƴƴi hara mi moƴƴa an kadi hiɗa andi pellet mi moƴƴa. mi torikema yaafolam pellet ko tawata kon an hiɗa andi Allah tawata kamɓe ɓe anda pellet sey ɓe anduno miɗo suuɗade ɓe mi wirto e yeeso ma an Allah mi waɗa ɗi boneji ɗo pellet ɓe mantatano lam. kono Allah mi torikema yaafolam waɗalan ka ɓuri e moƴƴude ka ɓe sikkilan ɗon. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jikku en ka ɓuri e moƴƴude ka yimɓe ɓen jikki en ɗon. innahu waliyu zalika wal qadiru alay. haray ko ɗe toɓɓe 10 ɗo kala kum waɗɗa e gotum e ɗiɗo no tawa e ko tefanoy to jeyaɗo yewmal qiyama nafa jeyaɗo on ka gabru makko nafoyama kadi yewmal qiyama. haray musidɓe julɓe tedduɓe allubal sumayel wona en juutin haray ko leere huntagol en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo yo Allah feƴƴinoymo sirate. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ñoƴƴuɗo kunɗo ɗo ko partage ɗum ɗo on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on marɗo aljanna yo Allah udditanoymo dambuɗe aljanna ɗen ɗe 7 noon ya rabbal alamin. innahu waliyu zalika wal qadiru alay. ko wonno ko ɓaawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahman haray e nder laken. haray balle ko wonɗon e addude kon fof fi wallitagol juulirde nden haray hino hewtude. mi toriki Allah yo Allah lontinan o milliardji. haray oɗo ko jiwo an onni o haɓɓitike o yalta e ga mi taw noon mi yaltimo gokkuɗo inchallahu. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.